Permiarsa sase sabeh rauh mangkin kekantenang mawasana ring Perumda Tirta Sewaka Darwa utawi PDAM Kota Denpasar sani ngawinang ngarepin piambang. Santukan air baku dados butek tur mawah antuk kaolah. Indik tingkat kekeruhan sani ageng mencampur sareng endut miwah bias ngawinang PDAM ngirangin produksi pun. Direktur Utama Perumda Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar Ide Bagus Gede Arsana Mausang pikobat ring sajroning pengolahan sampun memargi dawa green. Santukan paiketan ide nenten sidang laksanayang pengolahan sangkaning nyabaran rahina toya mencampur sarang endut miwah bias sane rauh saking proyek bendungan sidan. Tios proyek bendungan sidan ide talan narkayang wenten sempadan tukad sane embed. Sane ngawinang BWS miwah DPUPR Provinsi Bali Kaptiang tedun langsung nyelehin proyek sane ngawinang tanah embed puniki. Manut Bagus Arsana selantang tukad ayung sepatutnya nih kaurati becik sangkaning selami puniki pengolahan air baku PDAM Denpasar miwah Badung masumber saking toya inucap. Yening nenten digelis karuruhang pemargi miwah nampenin indik kuentenan sempadan tukad sane embed punike jantan dut miwah bias sidang ngawonang ring pengolahan toya. Kramel sane melangganan nganggen toyo PDAM pacang terus ngarepin pikobat. Asmara Bali Pos nguningayang.